Remember, sema ang hope kerangkia pang incang kamu itu gitu. Lagi terak menyelam unparliamentary awards. Stock chill di polo kerangkia itu film speech alima. Salang langgam po talang ni article 1918 kandilo. Itu freedom alam kini pada teman arai kan gitu. Di polo alang ni besan kelinci. Kerangkia itu polo sama kanton kali. Nonton lagi. Batai dalam BJP itu. Ini orang yang kesana ada kanggura killing di. Kanggura killing nanti hai alang tayo MSC loh. Alang lima ta. Perangki van kanton, perangki van ti butok kena joksa alang bikin dia tuan angkau. Bagi dalam tangan ni telong lo ini. Perangki van CM tuan orang ham mata kance. Lalu mau BJP itu mau apa? People langkrok kela perangki itu masa. Pasti dia itu main pen lake. Alam tu kan condemn lah so. Junute alam yang perangki kalau batai, terus kan ton kan tiba lagi cok cik.